Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nsoko kutendereza kwa Allah ekitiibwa n'ensaalira n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyengira n'emirembe biddeeri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza wa kitiibwa eyatujja wano nga tuli ku radio ate n'atuzza wano nga tuli ku TV. Tusaba Allah wa kitiibwa amuwe obulungi atuwe obulungi ffenna nammwe abawuliriza. Amanya n'eddoboozi Hajjatina Kamya Mariam, Amirati wa Abubakar, Amirati wa Kuba Hijand Umra, agenda kulembedde abakyala Makka, Amirati wa bakyala ba Western Region. Nga nze nzize wano okubabulira naye okujja sinza abasinga. Nsomesa akaka katono kemmanyi. Exactly. Numunkiro kubimanya. Kunkananye n'akakaki ushanga kuwota kamanya. Ko kamanya ushanga ubundi nukonjera abwichereza wawe. Imbwena radio tukaganira kigambo ky'emicwe. Twashomesa kigambo ky'enshoni abigambo bibiri. Twagira ngo konke enshoni niki. Kukubolyaho tubuza ngo enshoni niki. What kumanyisa tori kimanya abo kubenshoni nico kintu ekikuhindura ekyechori. Yes. What inenshoni buri kimwe cyono kikora. Hari hecho takora. Kugira ngo no toinenshoni buri kimwe cyono no basa kukikora. Yes. Abo kuba toinenshoni. Emicwe twagiteka hariya kunka enshoni. Wakireba umuntu wena inenshoni. Ebintu byebihagaro nabereka. Yes. Konka wo tinenshoni no planning ekintu tinenshoni. Wallahi. Wo tinenshoni no gambire ryo tinenshoni. No botine mnango na kutina ruhanga manya. Obwenshoni zakubura. Abo kuba umuntu wena kutina ruhanga. Naba inenshoni. Yes. Ba norengu na inenshoni. Yes. Kandi narahuka kwichereza. Ngwe kinashobi. Akwa tenshoni aha ruhanga kamuhenshoni yamuhemice byona yabikuratanisa. Konko umuntu okiretire omegambire yawe wakwatwishoni. Ometamburire yawe wakwatwishoni. Omukuturage n'abantu no kwatwishoni atukunda amukore iki. Wallahi. Ona nchakare niza garuka murebe. Apana. Mwe michone cyo gukora cyona. Ecyo kubanza cyona no banza naki nation. Abo kubangu turebere na aha radio ndikubagambira ngo nabatu bandize bona ekibaye bembizi nemicwe. Yes. Ntumanya ngo nombaka witu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiza kwijururiza emicwe konka kayi neshoni. Eshoni niye kubanza then ogaruka hoki emicwe. Tokubasa kunja ngo umuntu ayine emicwe hazati neshoni. Tichiru. Eshoni nizo ziturekere amakaga yanga. Eshoni zihwiremo. Wallahi. Eshoni nizo kurebe emirime yangiri. Eshoni zituhwiremo. Bakubinga mu muza. Eshoni nizo rebiro mushomesa rukwata kana gato. Eshoni zihwiremo. Eshoni nizo kureba umwana ariyo nagaruka munye nariyo namutera. Eshoni tizero. Mbwenu byone bitukora twebembeze ki eshoni. Ombaka Nabbi Muhammad sallallahu akatugera nti omuntu wena atine eshoni kore ico cyo kwenda. Toine eshoni kora arebo tajera eshoni kore ico kurra no yenda. Konka nyensya oyijuke ngo oyu no buzibu. Yokora agendo kito umuntu wagera ubuzibu nogera. Kora agendo kerabya kubyo waneyiba tuwagera ubuzibu. Kora agende umugenyi yija wabura enshoni wabura kumujyango twakwakira wabura no kumujyango stamaha wamustamisa hariya toyine enshoni wihoremere warya toyine enshoni ningo yongeramwe amize enshoni toyine yo kurya umugenyi yija umubuza no kumubuza ngo riyo nogenda ningano kurara toyine enshoni zikana hazo umuntu weshoni wena ashomeye kuba nayitwara. Anyway, haruku buza jekare nje bitunoza kutorara ninga konka yino ari kubuza bitunoza kurara no bishinoza kurya nkwivurire no kurya mbwe no botination mbwe to ine kumbuza
tusheme kuba n'obuzombi iwerete byo kuryo nangwa shi abantu bira uko tataha mu nju atakwire maizigo kunywa yatine mwe cyo kurya cyona cyo bwa community cyo bwa kamizi umujenyogu yija nakuretera baraka wallahi kandi yana agenda nagenda n'ibizubu byona nagenda na wakireba hate wabwacho takwenda emicwe tekwikiriza ngo tasyo muntu wallahi emicwe tekwikiriza ngo riye no muntu emicwe ekuburiza ahora astame emicwe ekuburiza ahora akore to yine shoni by the way dini y'Obusiramu nko kuwaga ne tugira ngo omugenyi yisha fayo munongo kureba ngo tiyashohora nju yawe atine akarire ninga kanywere kagaba mizi yes ebe byo no bakana bimpama sallallahu kabiyegesa kuno jango nitubikuraterera tukabe turije mbwene kisiro buzibu munseji no kubura eshone mbwene uko kubura eshone n'imico igenda wakireba hati mbwene tuwe natwe kwateji hati banzogire ngo hati mbene nyarabya kubi abo kugira ngo tinyine shoni nishabar hango onsasiri shoni zimushabe shabaranga manya kugira mabaza kesho mara hango guma mugambire cyotine mano banoye manya tugizire ngo enshoni nize zikuhindura ececori ko kureba rije utagambira kubi bantu umanye ngo ineshoni ngwe cyo kachifuna konka ko kureba abantu bagira ngo ndiyo niza kujumana nkareka tugende turonde nanga ntaza no manyora mutugambire numwenda nakuteganisa reka nkoretero rakujumbira umuntu amukora umbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al haya'u min al iman wal iman fil janna wajireba nezo mbwikiriza nikimanyisa ngo wabo ineshoni nobo ryo mwikiriza kandi ko kweza kubo mwikiriza ogwe noza mujana wakireba ejana umwikiriza ni wakuzankahi omujana konke cyakutwara omujana enshoni zakutwara zita omujana nikimanyisa ngo noza kureka byona noza kwatura ruhanga enshoni eki yatwangire cyona no kwatwe shoni titinda chikore no bwara abatakundeba nti kumureba konka wena akora ki nandeba okwatwe shoni koraze kwibwa okwate shoni wenka konka naza kwiba ruhanga nakundeba ico rikanchiriki cyoraze koraze kushambana kwatwe shono jere turuhanga nandeba wallahi abandi no barabatakundeba ndeba konka ruhanga nakora ki nandeba kandi ari yakemwe mwenu waheza kwatwa ruhanga shoni oyikirize ngo wabaji oyikirize ngo bo wamanya ruhanga noha oyikirize ngo wamwahura ngo aryogo omu emico yawe yakutuma kucenga ruhanga wawe noha banzo jere shoni koraze kugira terekanze korogo umuntu kwatwe shoni atanaza kumwita kunka abana babo baguma bata kwatwe shoni koraze kora umwana wabari ikintu kwatwe shoni ugire tkonka ko ndakikori ruhango gwe kanandeba abandi bona tubakundeba kunka ruhanga nandeba wallahi byona tutine ruhanga kucera kutina abantu abamwe no shanga ne banyaga abandi yes bari yanga tanisa aha ebyo byona abantu ukimanye ngo ruhanga no kumukora ki no kumushanga ukimanye ngo agency ntuza kugirugamo eshaha yona oyinaho kuza konka okumire ngo ati ndiyo niza Kampala konka kundayikaha nayikomere ikintu cyo ndari okineho wallahi ninga ogumizo umutima gwawe ngo taruho kufa taruho kuza abo kuba tokarwire jire micwe jira shoni waze ho mwirwaro wallahi ose kureba abarwire kora jire shoni ezo wazo mwirwaro kureba abarwire abo no kumanya ruhanga noha wallahi ogo wakwatoga kamuteko mukamuri wanatambira takubasa kutambura wanagamba takibasa gamba nibora amanye ruhanga no yatugira nabi Muhammad sallallahu alaihi al haya'u min al iman
wal iman fil janna hati no hata kwenda jana umuritu kashika yatwa shortcut eyiturarabe mu kureba ngo nito ombaka nabi Muhammad sallallahu akatwegese ibintu bingi ebitukubasa kurabamo tukabona kuzankahi omujana konko muntu nacyanga ushanga ngo we cyari yon ateka tekire nico kirungi aharuwe ekiyayanga ecyo yacyanga emico yamutwaranje eshoni zamu tukureba TV shanga ngo umuntu ariyo nagamba nke ibintu byo buhemu wallahi rera atakwe asha atakutina abantu nibahemurana arebe kigambo ko mushiyiza mukuru ekiyihamu atine micwe ensi yona yamureba tiyatina na ruhanga we wallahi abamwe no urani bagira nti anyoye kafu mutima ariyo nagwegamba kare kindi kutina na kimwe konka we ruhanga wallahi kandi ubire burya ikamanya noza kubishaka hariho ubwiro bwo kuza kwikayo noboraborinkahi noboraborinko munzu yo kugira ngo tekuraba muki arakwihemu akakutwara ukashashurire be wakorire nikimanyisa ki ngo buryomwe atine ruhanga wallahi ngo buryomwe arondo muhando umuramwisi aruhanga abana muteke mu enshoni umwana yija wamutuma muteke mu enshoni ngo naguma nakutuma washanganye n'abantu utakahikana umpe kintu eki kwati weshoni ababa batakireba abo kuba nanta kwenda kukibati cyabo wareba tuyina abantu bokirekire kundize nari kikiteko nko mukavera bokirete nakutuma nko mugati wagwiho mukavera gona wareta ejiyona eshoni ntubatazi wallahi nicyo kurebera nango abana ntuza kurebera eshoni abwinca abantu batine eshoni aho kubona ushanga bazira bamwe umwanya bwo kwegesa abana imicwe kandi bo nibabegesa ukuzita atumanyumba kanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katugira nti الحياء لا يأتي إلا بخير emicwe tahara heci yakubasa kuretera ebirungi byonka konka no shango mfire ariyo mbana ariyo bakimterera nke simu ntaza ndiyo mbana exactly ariyo ninjisha konka ryabo bari nakuri ariyo nabo ati no bano yoreka cyo mwana hatogo mwana tuwagira micwe tuwagira shoni yo kubiha tuwagira shoni yo kubiha muntu umwana ari kureba hatogo mwana nyensya nobo mutiremo embe bombi kandi nyensya orayifuza nti nkakora cyechi bishabana banje boka bakabaki owe ni wabire nshonga yo kuhindura umwana wawe kumuteko mu ryico mbwenu ekitukwenda ngo tushomese heri izoba wabo ryo mucyara umuka nitumanya gucenda ni 5 nizuba zirya ha mucyara byone byo kuzakora banza wayebembeza emicwe banza wayebembeze eshoni okurasye emicwe ogo mwana nakukopaho konka koraye bembeze emicwe mibi eshoni noza kubotazi banzo yebembeze eshoni okurasye hemicwe mirungi ogegesa abana neibo barabyeje abo kutura abo kora nabo barabyeje nabasa kubatanguhi neiba wawatanguhi konka nabo ombintu ebikuza kuhesha omuntu ejana no muntu akorabya murana we je na no mujenyi owakutayayira wakireba ko kumurabyaje umujenyi yije wa murabyaje wakireba aha neiba wawe nabasa kubagumire Yesu bagumire konka takaguma kukirabira konka bira bakagumisereza na hati no basa kumugumisereza urukushaba ruhanga nzire ngo twandishaba tugume tugambe ruhanga witu utakaza kazinda rukamugira ati nyo we ruhanga wanje ndinti apana tege mikono yawe mugambera bihurire tayo ruhanga wanje nyowe chintine tinyine shoni tinyine mitwe ni bimpereze ruhanga ni ngushabo bimpereze haza ruhanga no wesasi
nareba umuntu we nice cyaruho nakimanyisa ecyagamba nikimusasa noza kusangwa yehinduire turetire obuzibu obushanga abakyara bariyo nibarwanira amizgo nishoni wallahi bariyo nibetera nishoni emishoni tibini tibini kandi emico tibini nico kushanga abashuja bamunagira tubarubushe omukazi oganduhize twatambure siyona twagimara yo manya ntufuru kufuruka burahakuza tagira shoni habo kubaho kuza reka ngambire nobu wakuboyombekere nabwe wabo utine nshoni utine micwe icyaro nikikurema je kandi ufuruka wenkundi atereka ndugaha uguza ataba abandi kubi ataba nibamparana niwo barukubimanya abo kuba mwangire kwatana wakireba unoza kurabye imicwe ombakozi abitukozesa ija radio kutube twino mucyara inshonge jyajigambireho abakozi abitukozesa nabo tubateke mu imice konka nabo bagire ki eshoni tubakwatura eshoni abo kuba umukozi tichagarukija koro wawe kugira ngo to kubasa kurya nawe ahatebo kwatwe eshoni utakamhemerewe nko mukiyongo gire micwe murye mwena wallahi kandi mwaheza kurya mwena eyo baraka niwo mukozi gira emicwe gireshoni abana ba mukama wawe noba nufaki nabo ekiniga cyeno kimarira achigambaho ekiniga cyona okimarira abana konka nyensi no kukisashorera je munonga okimanye ngo ryo no korebe konka tuyina yitukuza oburumoyo gwona nugusa komba ahakufa ongi wakombota buri moyo gwona genda kombese bakufa na yategwe osubide nti ojagendo tya masoga Allah fenna tuli basobya naye omusobya omulungi yo yafukamide ne yenenyeza Allah konka ntugenda tugangire konka waheza kurwara nino omukyaro w'emperize kureba bambi n'omukyara w'emisho mirungi konka nkantura nimjangu tugenda hijja tuze kukora hijja kana n'obushoboza abwine ati ntinka ikiri nkiyo nimburaburamu hati kungireyo kumureba hijja nayenda kugikora nkamani ntakigenza sente zenyini tiziruho ebizibu bingi hati nubwo afunura amagezi go kugera nti korona akozireki wallahi tugume tugire mico mirungi ruhanga nakutushashora mwishiki wanje aha mu rumogo gwo kureba uruho wo tagizire micwe na shoni eje myaka tokakimaze bya konka ko kugire shoni ogira teke ece cyoma tinda chikwateho unashikunda chikwateho kubarankwate ruhanga ucereka mwenu wagire shoni nuturaje nabantu wagire shoni no manyo kora ashubura ikintu cyawe ukacihamuki wotibire batahi bawo umushobora ukagire shoni ntinda muyi wallahi ukakoza amazina Nchori kurebera ko wagira manya bameno shango bundi ibintu byanyanga business zikafa bicamakazi kafa buri kimwe cyona no kugira ngo ntubura mweshoni emicwe oshangotine niwe rukufera abantu niwe rukabantu bitashikire mizane ejo wallahi kuturare to mushomogwa basekani bakira kubishomesa abakutukiraho konka bakushomesa nka mizane Allah akbar nojera tati nyowe ntura ndi harici mazima wakireba mazima oyenda ngo ikintu icyo wapima cyange kwika konka kandi wari kwenda sente zikikireze wasaba muri icyo kintu tuwagera shoni wallahi kwategera nti namuhe kitayikiri namuhasware tayikiri namuho butungo butayikiri namuhe bijunzire nukwe bakora akwata nk'enyanya 3 ziza hanso mukatasa ezuhurira hansi ezizunzerero hagati ezindo zombi azaba mwe no huramanya ne bakyesimira muti ati ogwe nabe mukoma
wabi mukoma konka wabyekoma reka mbere no ba wabyekoma wayekoma obusinje bwa wabukoma amagaraga wagakoma wakoma amagaraga wayiteka impinga wallahi konka waza kuzeyihago nico kureba ntugira ngo nitukora bitakwisha abana bitu tubine businji nyina abana tubarugireho abana banje tubine mirumo ruhangana abasa kugezesa naco kiriye kigezo konka nabasa kukigeza ubundi kirogera ariwe wakireba eyo byona nemico utarise ceruro muntu ijo tube tuyine turi umwana agira ati bambe babe bari abana ruhanga basasiri bamanya abana bato bote bantu barebera ha nibabari abana nabatakamenyire yes umwana wo mishimi yakankabiri nyo nimweto umwana nabatakabicengire at konka ato ugumuntu ncenda gume twarugayonka hatishibekere nka toilet twarugayo agumaze yarebe nashisayo ningati nashishayo nasisire ashuke yamizi mbwena ha cleaning iwe wenyene mvuza ntukonka iwo warugayo iwe no botarebe kandi tugira ngo twaza ahantu hako ntusheme kuba tuyine mico wano zo mutoyire noza yo nemico yes umbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwegisa ngwana zo mutoyire iti banza no kuguru kwa woko oshome duweji ogendo nemicwe bore kimwe cyona akaciyayo yes otagambira umutoyiriti otariro umutoyiriti atarumwe bintu ebitonde bikuturomo wagambira mune bisakuta genda mune micwe eshoni n'amasimu gokana bagatoka eshoni nizo zikutwaraho ukari wagaruzaho yes ukari wagaruzaho eshoni tukwenda abantu bakora iki bakoreba hati wano yenda ngukora arugeyo osigeye biwasigayo ogwabo kuba no mahasenti agenda kushikira neda ejo nemichwe mbikana tutagira nashoni gumogire shoni ebye ko kubogiroko abantu bira batubandizeho no kuyabira zo motoyire takayishereka azanka ko watu nko kuzoku atakwenda murebe kubanza atakwenda bana agenda nabanko kwenyuma ushanga yazanka umto wakiri ejo neshoni abo kubogo mwanya ntuzamu tuyineki eshoni kandi tuzamu nemicwe woti nemicwe nico kushanga muri mutariyo toilet nagambiramo ndetera mizi ndetera sabuni ndetera rauka none simu akwasire simu yes hatogo mwanya tugugana no kuzakubaza ibeze zo kufrashing enungi munene kuba no gambira ejo ni toy kashika wateka ko kubana butahamu unoshoma duwaje bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ebye biwagira ngo abikusasire bitakutahamu amagega amasajja amagega amakazi nikimanyisa garumu koraze gamba nikimanyisa nagakutaha twanduzo mu toilet tugambira mutoyi ego tumwanya go kuriramo timwanya go gambiramo nituzamu nemicwe twecuriri kunkushanga uwa harya ryo mu ahasimu aryo mutoyi abamwe no shanga kugira ngo kutibinesha ntibine micwe arashe wabiro nashobeza ngo mshija kana kwa mukabada zamtwara tibe abwo tokure ngo wabreshoni tokure ngo yabreshoni hona shiwe mukasi weni we eshoni kazakubura ono mutoyi tokure eco kubanza wakora ubushambani uruhanga kabuzibera ecya kabiri wazo mutoyi mbwenu byona amakawa gatabura wallahi oriyo twakujangu byone byorakori tinoha ruhanga wallahi ruhanga nakuyamba wo yiyambere wallahi abo kwatwajengu ruhanga mpejana just kigambo bikorwa no oine kubikorererwa okay barakallahu fikum ani janwana wanje wahurura mazima twine kugira enshoni tukagire micwe tukabona kuba bikiriza barungi munonga anjiriza tubanze tuze ukaca mukahumura ntugaruka otakaruga
illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya Habib Allah إبراهيم خالل الله إسماعيل الذابح نهيدا 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 hata chirokura ngo kundi abo kubantu bara eshabusha kaburijo twakweta busikibwa muheru omurembo mbarara wakarebera bina turyarta titwe executive twine yuleka band nabanda beshongo zabo kuchamura no tairambusha rera kasike kita ka muheru kabaho wakatane birabina bitano ahari kanuzire omurugazi mbarara Over to the Valley Music, Engineer Jovan, Simba Jike, n'abandi bingi barakucamure. Rero manye twargayo, twejumbira mu cyayi kaceka, omukiniro, mirakongere, ni party after party, bishagishirwe. Igana katwanyizibire Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko zururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe n'amakuru music nungi ubuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijorangisa ha Radio West omaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona mbarara igana katwanyizibire kabare 94 katonyezishatu Masaka igana mukaga katonyezmukaga Kampala 95 akatonyezi 2 Fort Poto 91 akatonyezi not Radio West Gambambre Nehinda 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 La ilaha illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya Habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna wanjina kwa chire mukahomurako reka tugumiza na program yitu nyamurungi program y'obusiramu live aha om TV Studios. Nchinemo Amirat Maryam Nakamia akande ni Amirat wa Abubakar Mosque aha omuri Mbara obatubyo ntureba nshonga kurumnonga ekwatirine na nico kugira enshoni hamwe na nemwicwe haza obase kuba omwikiriza murungi munonga twari bangu byona nibitambura hamwe enshoni emicwe no bwikiriza mazima bine kuba nibitambura kimwe hamwe kurungi munonga so wano yetango ryo mwikiriza kandi oyinemicwe konkoti nenshoni no bano kiburabura munonga so enshoni nekintu kikuru munonga bakuba enshoni nizikwetantaza kore bintu ebere haram ebintu Allah subhanahu wa ta'ala yanjire amira tane ngishabo kumiza mushobore haza tuze abigambo abantu noshanga nibagamba kubimnonga obundi omukazi najuma omushijo misho gabana omushisha akora nicyo kimwe obano mbutare oshanga ibigambo biri kubaruga muti bironje nakaje yes hati twagumiza na program yitu itwatoruho iyemice nabo byona uruhanga kabitugambera Nabi Muhammad sallallahu yabitwegeza kunkantu anga kubikuratara mucyara ikigambo cyo riyo nugamba ni kigambo ki wallahi umbaka Nabi Muhammad sallallahu yatugamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir omuntu akwikiriza ruhanga no runako rw'inkomerero wallahi orukurwikiriza ngururiyo no kurubugana gambe birungi gamba ebirungi
kandi wotabine birunje byo gamba mama umbaka katugira ngo ikigambo cye cyo riyo noza kushohoza ikigambe cyo kuza kushohoza to kuza kucefuza wallahi wotakagambira ikigambo cyone banzo stame kandi utakateka kusharira mu kiniga yes habo kuba ikiniga cyaheza kwija enshone nizukwaho emicwe nizukwaho uwikereza nibukwaho ohinduke kindi cyo koraza kushara mu kintu cyona dire mico nkashomesa obugumisiriza enyuma ho yes banzo gumisirize utakakigambire kandi obugumisiriza nibushasha ruhanga yabo kwiri echo ragambe gambe kigambe cyo kureba ngo tikirahemure bana bawe kirakure eka yawe family yawe gumwe otekateke nkonke cyana kukigamba niza kwihamukiye kora heze kutekateka noza kufuna anseyikire wallahi wotekatekire kujuma abantu ntugambe ebigambo behango oshango umuntu aragambe kigambo cyango atine munakutina atine munashoni kuba kusheka ayonjera kandi kwa kukigambo ruho iwowe shoni okwatushoni onemicwe orugaho kashuwe naba namanyangu yagambaje konka bukugiriwe ineshoni notekateka hariho ikintu umuntu cyota kubasana kurabya aharurimi woyine nk'abantu oshanga umuntu yarabihe ikigambo cyahango atatina n'abana baruho wallahi oshanga umwana umuntu ariyo nagamba ji umwana wo rinkeje umwana wo rinkeje ateraho bati umwana nyensya nabona aza kore cyo ebigambo ibyo kugamba n'umwana wawe byaragambi njoro kureba ndakire kiri njoro kureba abana bamwe nibe ebigambe bimwe bibi nakinane emicwe mibi obundi nibabiha ishomero kugira ngo abana bakushoma nabo obundi abazire babone kwe bari oshanga umwana yakopa areta yisha abana nibagire emicwe namuno abazeyiri tugere emicwe tugere shoni tugere eshoni emicwe owichereza yes koragere emicwe umuntu nabasa kuba oyine enzunche abo kubana tubaruhanga niyo yakwiri yes kandi yakuhabana bingi konkagire emicwe ababana watura nabota wagira micwe ki ombufunda bwenshi yawojo gire micwe omizwarire yawe gire micwe omutambura yawe gire micwe omirire yawe gire micwe omegambere ombyamire byona umanye ngo enzo irindimo ninche ndiyo ninyegisha abana emicwe mbi kandi kubaragigire no kuzakora exactly inchoro kureba abana bamwe nibashizikara nibamanye ibintu bakiri bato ibintu byinshunga z'abazeche konka ushanga babimanya kugira ngo abazire emicwe kakubura shoni zikanga ushanga wayiretera ubuzima wallahi kumbe ndyaho ngo emicwe namunyuma zunkigambereho ijo emicwe buzire ombami babura kusasara abana babo wallahi ushanga umuseyiza emicwe yayanga eshoni zabura izo kwatubwa eshoni umwana wanje ugu naza kurya umera mu hoteli nanche karene ndiyo hoteli kandi kiri kushese amanya abamwe no shanga nacera katogo katuna ko gutwaro ninga kana yes lunch enkoko bafishi nabandi abagurira bona badashanga bakesoda konka otireyo edebeye bihimba nayo ko gitekeyo wagitekayo ninunje konko gumuhindure nasenteza kameza zitaru neza kameza ubundo mukazi zitamara ushanga umukazi nico kushanga abakazi no shanga yafuna pressure abo kuba naguma nateka umwana atakuzwara uniform tajine emicwe eshoni emicwe byona byaya kugira ngo abashija bineshe tibakine eshoni na nemicwe
tibachwara abamwe noshanga na fizi z'abana mazima neza zirembereye ari kugera mu kazi ariho asibire tokora hata obuvunanyizibwa wawe yaho wallahi ishoni waziteka hariya ubuvunanyizibwa wabwo omukyara yabo mwami omumaka kandi nyensi yawagera ati omukyara yandema wallahi ushanga abakyara ubundi nabo ntubagamba sayidi y'abakyara ntitugigamba n'ey'abaami nayo tufeza tugigamba abakyara aba nibaraba mu bintu bingi konka kwakwija kugambaho omuhazana nkezi zaba obwe emico yakubura ezo ninche eshoni zayanga abana baryo bakoze iki kwaraze kuzana na mutahiwe kwaragira iki yamjera nakwiye yebyo byanyine ebyahurire no gamba ibyaragamba wallahi so tugume tugire emico abana beitu tugire shasi umbantu bona ogiresa otakahire bantu bona banzohereza abana bawe yawo kwa baraka already ninga sadake nungi netandikira oyine kugitandikira banzo mwana womwegese omuteke mwe micwe omuteke mwe dini omuteke mbyo konkora kumanya ngo kacheki twafuna nyo kare ninye nakakorera konka mbamazire biro kare nka Friday kangureyo emboga nkezi nungi ezina abasa nabo bariyo konkare ke gumana arebo wa neighbor kandi umuhotero rukurye mere konka mwen ngo mazima no kutagira nsho kona shiwo gashure birungi byonka omukuriyo ko kiguta ibitekaze bitibika togera aho nshoni ukapata nga family yawe hari no kwata family z'abandi ustwara out zikaho tekate bonkeje bono bashabiki bakwenda kunka bawe tibakashohora hoga nango kujante reka tuza hotel riye rizoba nitwe turiyeho twena shemerere nka family hapana ishoni zakubura wakireba watwara yababandi ababandi kwa bawe bari baguma binecete amira nyewe abamwe noshanga ntibakushobera bashije noshanga nabari smart ever ari kujwara turuga amutwenka pakanki konka banzo ikoma konka abana omukazi bambita ine cyo kujwara abana kandi obwe tokumura kwakusha nabatakwenda go mukazi bamweterowe kandi nandi naba yafunira yabo kujata plan okurebe kaje naba ko kujanta insangire umusangire ahora nkubuziba umuntu areba ariko manyangu lazima yamshwaza abo kubata kumuhereza hata azwareke walla iko kama abasheja mwigaruke yoza ukaba smart amakanzu amasuti amaki ko mukazi wawe natambura bushabana natambura omucyara niwagira ubwiro mugirenti tuzeho out omucyara ati kugira ngo out eyimwaje tuba kugira ngo ni muzo mu ndongo no tumwaza mu ndongo mbasa kuzo mu hotel osabe cyo kwenda na washabe cyo kwenda nabana basabe hechi bakwenda nabo bashemerure bajati twashora bona tata konka yuwabawe tokwenda ngo bakwike naha murumo tokwenda ngo barike ngono inshone zikabura ati ngono bakwishe soni kandi we zakubura Allah mbwenu nicyenda ngo twateje ibintu byone ebigambo byone byaraze gamba banzo bicencuri abashiza ahimukora mwine binje bikubateganisa konka kwisha n'ikene gacone ukashitwara umuka hapana iki kintu gabanzo kitika hora kiteka zo mukane micwe uhurura bamwekaho nka nshisha nchijimo mukazi wewe iwe musiru echecho mbene echo n'ikintu kandi ari gambira igura abana bari kashimanye embwa neshwere in fact nawe nabari ati uwo muntu raba ngo nembwa te kubase nembwa negenda nembwa umuntu nabaye no muntu exactly ati waje umukazi wawe embwa niwe nubo konka nshabara hanga abashayiza abacyana nabo ntubagambera of course nabo kandi nabo no shanga ni haraha abatin shoni bakazina abo kushanga amazima umucyara ayina abana abana nibo bakuzwara kubi konka yine ni wobo koroka saze aho mutwaro ukabene ujangu naraba hariya ntagura ho ngo mwenda bubiri abana banje bazwareje bareke kwetenga
owawe niwatakuruga mu muhanda buri izoba niwe hariho bwo kuba otazine uruhanga nakireba ngo notazine kandi noba otangire konka hina kuba yangire mazima azine omushaho otakumanya ngo oriyo wayikoma otakumanya ngo mu riziki yawe ubwo muntu arimu haza wabera wayanga kumuha nabo ruhanga nakuziha amaso exactly naza kujihame mu gishari yambaraka zikufere exactly ubu bwana buto mugume mu bukundi waba no tahosigire yo ino bwana bw'emyaka mukage tanisha zakubura shitogura yonke mineke wallahi otwaro mukavera kora kuri kayo tata bakuture mineke yabo konki ebyo ragende nibyo kuzakuyerira emiyembe na watermelon nebishema Asa musari watermelon ni ne monauke na nemiye azao yaba yamakaba ona wao kamweka atateka omutawo wizane ebi wizana biti byabana nawe nebyawe Allahu akbar nawe shukuru waleta watermelon ngubona bashaya bwena muriye hamwe no omucyara nabwe nakimanya nguyayeta watermelon ye bamsare fruits bamtera a table aze kurya wallahi abana baze kuzana mureke kureba ishimo muze kuzana kare no wareserebi basitamise mwena buriyo mwakwate foko ayihemukamo uriya nabana bawe jiro buwarya naba bugira hemico gira hisasi gira heshoni stamaho oba hansi stama hansi nabana bawe urebo buyanarya nabura muci exactly manya okurya hamwe na by the way subhanallah edini tunino njimno abo kuba ekashumisa na table manners yes biona mwarya hamwe ngora amanyogu narya kubyo amuragira kuba kuriyo ukamwegesa ukaringa umwana wanje na yabarire na batahibe wejemeretera abamare yes wakireba ejemeretera akoreke ukwati yawe jumere squat abo kuba no takwenda kurya munonga no boyigusere wakireba konkiwa koragire nakavera akavera kakora reto mumwazyo manyango ababana baruho wallahi namuno za fruit season zo kuzakureta ubuzo numango abana tibakuriya fruits kandi ubashome kubana bariya fruits exactly munonga kandi wabo beresere basare stamana abana bawe buryo aryeho nangwa abo nibaza no kukiza no kubirya ntibakubiyabura aho ninje ngo noboshemerire wallahi konke kiri kusesya no kimanya no shanga bamwe abashija nkaba butwareba narya wenkogwe birungi omukata kwenda kumanya baba kati areto mwiguto ntasanye utindari uko namanya already kiyasiga kashukura bo urisire bihimba byaretse bihimba nicakari ne bihimba wiki yona ne bihimba konko shange nka yabera meeting yembaga y'obujenyi bi nuwa kubanza kuhayimanya konko okayo abo wawo baryo no barza obani sadaka obukombe omuzigiti oshanga nahayo nyingi konko omuzigiti ni kirungi muno konko wayombeka omukawasigayo biya wasigayo barabata batwire mazima tusasi wabantu abakusigara omuka kandi no okimanye ngo gire eshoni yogumose yonka shaha za mukaga omucyara atakumanya konko mbaka kacyange echo nicendago abo kuba noza kushanga nko mucyara kushobere no wariyo mu kiyungu no wariyo kwasenku no wariyo nasimura no wariyo esani zimutegerize hati bambuga umujeho eshoni by the way dinne tugirango omushija no yambeho mucyara wawe yes no muyamba konka kandi nawabo obozi oba waza musafari oba waza nkai otakiziro mukabanzo mutera simu mbatebe byatuze aho kuba nuza kurebe birakoreki no ibirakunyize eshoni zirugeho emico zirugeho imane irugeho yes hati cyo rakore nikiye mbwe abashiza bo bakamanyangu umucyara we natuwo kwataraho nabasakuzo mu kitanda agone ayose asimure omukazi ateke akore buri kimwe ayasenku atahamizi
mazima tugume tugire heshoni wose bireho muyambeho abo kuba no busiramu nibukuragira ku muyamba abo kwana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba nawera babacara yes ati wo mucara nkogwe yabari yatekere ariyo nasimurenjo amizi nore nagihari kwatebye bidomora ukareta hamizi narishokamwa ukashature nkwezo ukazitekaho hona harimo kizwecho but actually wantekera once in a while akiri mukabiki emiche mushija kuyakuntekera once in a while nimwena ubwe nomwe of course ne bachiko kama mwe manya nicho ndigambe abamwe bachitwaranka apana tichagaro no aho no bano kwatanaje na family yawe abami mwasya izoba ni wo muwiko gumoyehe mwizoba nteri izoba niza kuriye ha family yanje kare yinukaho unokira kwinuka za shahi 5 every day at least nka Friday nkeji yinukaho nkashaha zawe mwe kare baheza kusara magaribi genda yo mukabana batakabyamire in fact ganira ona bakurebe umanyo buzibu babo abana bafuna buzibu konka batina nemicwe neshoni byona bibaborra wallahi ntori kurebera bamwe ntori kurebera abakaza abine abatination abine micwe mibi abine kitima kibi abari kubona abonsaba na mnonga abana bibabo no shanga kugira ngo mshijanayiza late omuka tayine bwire bwo kureba abana kuganiraho nawe buri kuyijo mukanashanga abana abo babyamire ekoma isata kuza kumanya abana baba bata wakiri kandi ubwo mwana abo kugira ngo namutina takutaramushike akamugambira ubuzima bwakufuna konka yaheza kumuhindura munwani we buri kimwe cyona nakimugambira nano buzibu bwona nabo mugambira wakireba konka bukube eshone zikamubora emicwe yamubora no mwana nawe yatina yamuhindura nk'ecuncu abo migambire nemetwarize nemekorere wallahi so ni kirungi ngo twaba turi mu family yitu tugume tugambeje twebembeze micwe twateje abana bitu baba bitu tubakwateje abacyara nitwe ndabasheyiza tubakwateje abo kubana bono babona kuza kuturondera 10 cyo kurya kwarakirete musime ogogwa kucireta musimeho harahakubereta niwe kandi ukahindura ati okoreje okamoreka ngo tuwasema ntati mbwene ntezi ni harahakuretera nkemboga ati abacyara nabo bunde nabo bakushobera azereta ati nimaza kuzirenya mati na hati yagurenya mati niki wakireba ushanga ngo emicwe eriyo yaburaki omubantu by the way tureba ngo buri mwanya gona buri muntu wena ayine kugira enshani auko abashomesa no shanga history na shomero umushija atwekira kana ka 16 years akakushomesa kenyine kabiri kaharaka ka headmaster hati abakazi no botakubareba kuza kudatinga akana katumanya atobwe tayine enshoni nabatine enshoni kandi micwe nabayina baharabe haza ari kubabura wakabakora ubuzibu nkawaba kwataho wira cyo nicyo tugamba emicwe umuntu weshoni to kubasa kwikiriza kwato mwana wa mutayi wa washira muto wallahi konka umushiza we nagenda yeyiha heshoni emicwaje yiha azakana kabandi akashisha ayehindure cyonjo konka be yari kubakwata exactly kandi nyo kabagera ati eco gukora ni gukimanye ngo yizuke kiza kuyisha kugaruke there is always a payback hati nitugira ngo basheyizamo umushiza honashi abamwe tibona tugamba ababo benyine abo kubikora ushanga yakwata mazumo mukazo kamushwero uri kumanya ngo yino mwana wa mureto mukaya uri kumanya ngo yina abana bashome kuba barya abana bawe no bareberera akabana bawe no gire nshoni koko wakugerera bariya kunko shanga ariyo nenda kwa n'umwana wa mucyara enshoni tayine emico tayine enshoni tayine kutina mu ruhanga wade nakati ushanga ariyo nenda ariyo namubingisa uwo mwana kwa kweza kwanga amurigisa atanakorwa wallahi wakireba so abaseyija twera biki umakageitu n'abacyara mwerabyeje n'abana mwerabyeje bishimwe mbatware nka bishimwe
ushanga umwana usitami toyine shoni urya hasimu nyukariyo nayozi ariyo nagurura nateka nakwihurira norya toyine shoni toyine mico wallahi ushanga sho ariyo ashatu irenku yiwo ryahuriyo no samba mpira kandi uko arakugaruke mutu bishitata n'iki nonyeza ki no botine shoni no botine nico kureba ngo edwa irizoba hariho tobanonje munongo ahabo bakari yaberi kwata abazeyiri urabiye jumuzeyiri abana tugumene micwe turabiye abazeyiri kandi tubayambe hemerumo tubakwateje okay barakallahu fikum nani wanje program iteniko ya hendereti kampani y'umazima hine chiwayiga mchango mnonga ningashe twakwegesya twatiro ntireba nshonge kwatena nation okugira enshoni okugira imico mirongi hamwe na n'ubwekereza wagira enshoni biri yabyona nibiza kuba nibiyereta kurungi munonga aho kwabyona bine kuba nibitambara hamwe aha nasiganda hawasali musa nanyinemo Amirat Mariam Nakamia wa Abubakar Mosque ataza kubendeza kurara kurungi wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh illallah Allahu akbar محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خليل الله إسماعيل ذابح